بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Nakanato singkahapon dua pangadjian sa laggo-laggo dain ha mga mansubat amunain al-munada ibansin al-mustathna bi-illa. In munada lahu 5 halat o 5 situation kahalan. In 2 mabni ala dham, in 2 mansubun bil fathati aw ma yanubu anha. In mabni ala dham apabila munada mufrad alam, iban apabila siya nakira maqsuda, magkahinang siya mansub ha 3 halat, 2 situation. Apabila kaunan sintiyawag mo isim mudaf atawakan syabihan bil mudaf atawakan nakira ghayra maqsudah. Nakanatunad demikian nakanatin mustathna bi illa. Mustathna bi illa au 2 halat niya, 3 halat au 3 halat. Aun waktu mawajib in nasab apabila in mustathna muthbat wa tam. Atisin muthbat bukun siya way nafi iban cukup yaun dain dunin mustathna minhu in adatul istithna iban sin mustathna. In halahi karwah apabila siya manjarimu siya nasabun atau akan badal. Kuno apabila in kabtangan manfi taka nafi pag-uus tam iban manfi. In hikatunia i'rabun mo siya hakadar sin bubutangan niya ha jumlah. Kahinang siya fa'il, may nang maf'ul bihi, depende. Kuno apabila in bissara apabila in kabtangan na'am naqis bima'na wayru'un mustathna minhu iban manfi in jumlah. Na'am, nakanato katana insyaallah ta'ala. Ibihan yurakuman. Ada pun adlaw iniubusun tanyo na mansubat. Asal din kana wa akhawati alamay labay tarakuman. Nakanato na. Di kita niyo tamyiz. Unin natin sin tamyiz. Tamyiz masdar. Inati sin tamyiz pagsilang. Kaya wa siya rin ha fi'il mayyaza, yumayyizu tamyizan. Inati sin mayyaza, silang niya. Bang takaw iyanun mayyizil jayyid minar radi. Piniga, in marayaw rin hamangi. Mayyiz. Ang kandaon lang niya bata-bata mumayyaz o mumayyiz. Bata-bata makasilang na, mumayyiz. Maingat na rakon, maingat na biyain yung kataan, mumayyiz, bata-bata. In tamyiz banghanahu siya na in isim nakira. Bukun siya ma'rifa. Nakira. Dumatong siya in isim, in tamyiz, pasawahun niya, tapsiran niya, pasawahun in
Inbaham, inamuin pakaradyaan, bukun matarrang. Pasawahun niya in, bukun matarrang. Naam. Bukun matarrang hauno, bukun matarrang hadat. Hati sin that, amuin baran sin hambuk parakala, atau akan mufrad hambuk kabtangan niya un. Pasawahun nin maksud sin hambuk kabtangan niya un. Atau nisbah. Inati sin nisbah, percentage. Maunin percentage sin amuin hambuk parakala yaw na matin pasawahun niya. Ilan ta kamu pamahan? Mga kuimian, ishtaraitu 20. Ang kapahaman mo? Lang ko kayo mo, ishtaraitu 20. Lang mo nakabiya ko kauhaan. Inlapal 20 mufrad. Kauhaan. Lang mo kauhaan no? Mubham. Mamakna mubham? Di kaingatan. Mamakna mubham? Di unknown. Di kaingatan. Kauhaan no? Manjari kauhaan katas, kauhaan bulpin, kauhaan chinela, simbini mo, kauhaan no? Hisin imig, sinamuin tumapsir, sinamuin unknown, amuin mubham, pagkamubham sing kabtangan 20, isim magpasawa. Dumatungin, tamyiz. Laung mushtaraitu 20, qalaman. Isim, nakirah, mansub, piyasawan niya, in maksud sing kauhaan bang uno. Una yung pag-i'rab sin ini, sin nagpasaway ni, una yung pag-i'rab. Piyasawan niya kay mo bukunti taumpa, bukun long nakatas, una yung bini, bulpin kauhaan, una yung pag-i'rab sin ini. Tamyiz, mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahira fi akhirih. Mafhum? Unin role sin tamiz, bang kawasubuhon. Unin karahan niya ha jumlah. Unin hinangun niya halom sin jumlah. Pasawahun niya in bukon masawa. In mubham. Unat sin mubham, bukon masawa. Ha? Naam. Unin pasawahun sin tamiz, duang karinis. Pasawahun niya in that, iwan pasawahun niya in nisbah. Ang kanden in tamiz na baki nagdua. Aun tamyizu dhat, aun tamyizu nisbah. Tamyiz dhat, ayari ha? Tamyizu dhat, iban tamyiz an nisbah. Tamyizu dhat, iban tamyiz an nisbah. Unin hati sin dhat, unin hati sin nisbah. Tabihu man. Samaraysun ko kaniwat no kapya. Tamyizu dhat, pagtakon sin kayaman ng tamyizul mufrad. Pagtakon sing kaibanan tamyizul malfuz. Simudan kata. Tamyiz dhat, tamyiz mufrad, tamyiz malfuz. Naam, hambuk da yang kata na. Timaud sa jengan al-muadda wahid. Intudjuhan, hambuk da. Bihaul. Unin hati sin tamyiz dhat. Atawa tamyiz mufrad, atawa tamyiz malfuz. Naam. Hati niya, in pasawahun sin tamyizu dhat, amu in lapal, biya sin 20. Bukun kayong kabtangan kauhaan mubham, in lapal, in lafaz, in mufrad 20 mubham, mubham atau bukun? Mubham. Dumatong in tamyizu dhat, pasawahun nin lapal yaon bang uno. Kauhaan uno, kauhaan katas, kauhaan taumpa, kauhan sapatos, kauhan ilaw, kauhan dumatungin tamyiz. Ishtaraitu 20 qalaman. Qalaman mansub, amunato yung tamyiz piyasawanin lapal 20. Ang kanda yung pagtag kaniya tamyiz malfuz, amuin lapal 20, amunato yung piyasawan. That hatisin that amin baran niya, amuin kabtangan 20. Tamam? تمام لا مفهوم طيب ما هو إن تمييز الذات تون كغنس magdatong siya
Aun waktu puasin adad, puasin number, besin biya number, 20 number. Tamam, adad, numbers. Atau puasya sin miqdar, miqdar ini tupungan. Maka tanyo rin insyaAllah, wang bukon tupungan kail, tupungan wazn, atau tupungan misaha. Atau kan ma yushbihul miqdar, biya siya ragbus tupungan. Sa bukon siya to tupungan. Sabab way roon, aun way limitation nini. Pasawahon takan yun. Jin, انزل خذ لي ماء. Muna-muna, in tamyiz الذات, tamyiz malfuz, magdatong siya mau mo puasin, puasin ono? Umbul, adad. Biasin 20. Sumagawa, in umbul, so ikaw madya ka. Masakot din doon yan. So ikaw madya ka ha umbul. Aun hukuman sin umbul. Amin dumatong puasin umbul, aun hukuman niya. Pangadjiun mo yan ha bahath, pagtakon nila, ahkamul adadi wal ma'dud. Al-adad wal ma'dud. Umbul, iban sinamuin, itong yaon. Mula kasuntukan yun. Diyan ka sadya ka maraya. In umbul hambuok paruwa, tawafuk. Okay na? In umbul hambuok, iban sindua, tawafuk. In umbul tu, pahangpu, takhaluf. Tabihu. Takhaluf. Unin natin niya yan. In umbul hambuok, iban sindua, mag-atap. In tawafuk, mag-atap. In umbul tu, pahangpu, takhaluf, magsulang. Kitaon ta kuno, unin pagyanon din di mag-atap. In pagyanon mag-atap, mag-atap, in umbul, iban sinamun itong yaon. In adad iban si ma'dud. Laong mo, Ja'a rajulun. Ja'a rajulun wahidun. Atod ka mo. Di matong in hambuok usog. Hambuok ka? Rajul usog, in wahid usog. So yung mapag-atapon mo. In usog, lang mujaat imra'atun wa pila? Wahidatun, mag-atap. Basta number 1, mag-atapin it in number, iban sin itong mo. Amoy ni ma'duda min ini, imra'a. Damik yan, in dua, mag-atap da. Lang muja'a rajulani, ithnani. Usog-usog. Babae-babae, lang muja'at imra'atani, ithnatani. Nag-atap hatadhkir wat ta'nith iban sin at-tadhkir iban sin ta'nith. Okay na? Kaya pahaman? Sibo, usog-usog. Babae-babae. Hinangon mo dua. Rajulani, ithnani. Dua, usog-usog. Babae, imra'atani, ithnatani. Dua, babae-babae. Tawafuk. Era ka mo na hilo. Kumapit kita umbula, sab ka kunahan ten umbul. Ewan ang maghinang birth certificate, rong sadya. Basal umbul katan. Di niya mapakuddan ha umbul. Naroon siyang kay nga tanin ng adjiman sinway. In umbul tu, pahangpu, takhaluf. Hati sin takhaluf, magsulang. Bang usugin umbul, bang usugin itong, babain umbul. Bang babain itong, usugin umbul. Biyan din ta yan. Dungog ka marayaw.
Laung mo. Daing hatu pahang po Laung mo ishtaraitu namiyaku arba'ata aqlamin wa sab'a lawhatin. Tod ka mo. Law mo nakabi ako upat ballpen. Correct ba in umul biyo tangan kuta? Atawa arba'a aqlam. Kimuddan ini atawa way mayta. In umbol, pila in umbol? Upat. In aqlam, unin mufrad niya? Qalam. In qalam, usog atawa babae? Usog. Bang usogin itong hinaon mo babain ini. Utangan mo ta arba'ata aqlam. Pagsulangon mo. Ha? Wa iban sab'a lawhat. In lawhatin in lawha min board. 7 board. In lawha usog babae. Unin mufrad. Lawha babae. Pagkababain ini hinangon mo usog ini. Wa sab'a lawhatin. Ayaw ko imyan wa sab'ata lawhatin, eksan ko si magnanaho. Wala ko kimuddan. Sa wabin umbol, upat, pahangpo, takhaluf, in hukuman niya. Nabang ko imyan, lang muna kita ako upat murid. Upat murid, usog. Uning korek, lang mo ra'aytu arba'ata tullabin, atawa ra'aytu arba'a tullabin. Arba'a atau arba'ata? Arba'ata mayta. Takhaluf, ahsant. Nah, bihaun. In kabayaan ko pa amuton mong kan. In umbul tu pahangpu. In ma'dud dumatong jama'. Suway siya jama'. Majrur. Jama' majrur. Jama'un mo, basta in number mo 3 pahangpo, in ma'dud ay in after sin number jama' majrur. Hati niya jama' baris kasra pa in baris niya. Law mo ishtaraitu arba'ata aqlam jama' aqlamin. Bukon ko imyan kaya pangadyan na mo puasin adad tamiz. Imyan ko arba'ata aqlaman na way na kimanghi kita. Bang tu pahangpo jama' مجرور وسبع لوحات مضاف إليه Aun din doon mga magnanahu halawm sim Facebook, mataki pa yun mga halawm Facebook ini, maglikaw sadya. Di magjaga sinamuin grammar nila. Na, pangilahan yan maraya. Wa, nakapangadji lo ka Arabiya, pangilahan sin matan nangadji siya maraya. Tumtuman nyo yan. Oy. Okay na ini? Daing hatu, pahangpo, takhaluf, pagubos, in puasin number 1, jama' majrur. Okay. In sumuno, daing hangpo tag-isa. Inamo yung number sa dyan ni makaubos wakto. Basal bahat dakula. Okay na? Dungog na mo. Indeng hahangpu tag-isa. Indeng hahangpu tag-isa. Tag-isa pakasyaman tagsiyam. Daing ha 11. Pakasyaman tagsiyam ila 99. Amoy ni mahal ka. In puas sin number 11, sambil pa 99 na si Buda, mufrad in dumatong, ayaw mo jama'a, pag-ubos, tamyiz mansub. Daing ha 11, pakain, pa 99.
مفرد أيوم جماعة مفرد معدود مفرد بلس منصوب. فرمان سن الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا. إني رأيت 11 كوكبا. تدكم ونقول تقيسها إن كوكب مفرد جمعنا كواكب. هناك كوكب بتون مفرد منصوب. Nabang aun imyan, ra'aytu ahada kawakiban. Nah, long mo, pagpasah na ako madto, wala kimuddanin grammar mo. Bangdeng hang putag isa, pakasyaman tagsiyam, tabihu, mufrad. Mufrad ono? Tamyiz. Mufrad mansub. Tamam? طيب. Bihaon. Barisin nyo kuno ka ako mga kuimyan. Laungku karramtu. Karramtu 11 طالبا وأربعة عشرة طالبة. Kita nyo kuno bang kurikin siulat ko at awarong. La hawla wala quwwata illa billah. Kurik ba yun at awarong? Karramtu 11 taliban. Wrong? Haunin wrong? Haunin wrong hapanagnan. Hiulmat ko hang putag isa student. Once again in juzul awal. Kuante mo pa kasi. Pasal in juzul Ang putag isa naon. Pasal once in juzul awal mo pa kasi pa doon. Min juzul awal? Mo pa kasi pa ma'dud. Kita nyo kuno, ba't ka muri masama ginang certificate? Karamtu 11 biad din babang kanyo. Isin ko murik ka ko. Amin siya tuod baran niya. Ha? عشرة طالبا 11 طالبا كيف طيب وأربعة عشرة طالبة نكتين يكون وأربعة عشرة iyon inta. Masya Allah. Kamu ano yung pandapat niyo? Musanna muthanna? Allahu Akbar. Ya Rab. Ya Rab. Jaga kamu. Impanagnan. Karramtu 11 طالبا كوريك. تمام. إن 10 توافق بang usugin ini usug din yaun. تمام. Bang usugin ma'dud baristasin shin. Bangin ma'dud babai sukuna. 10 طالبة babai ya sukuna. 10 إن 10 توافق atau takhaluf? Tawafuk. Babai. Correct na. In wrong din dia mo ini.
Juz'ul awwal, part 1. In upat, unin hukuman sinupat. Takhaluf at tawafuk. Takhaluf, pagkababain ini, suwain niya unhinang bihaun. Wa arba'a ashrata talibatan. Tamam? Ha? Jagain niyo mara yun umbol. In ashara min haruhul, always siya tawafuk. Umatap. Bang usog im ma'dud, fathahain shin. Bang babaim ma'dudah, sukunain shin. Sebab sambil hanahu, hihinduan nila rin babae, sambil hanahu, hihinduan da sinamoy lako tabi at sim babae. Bang babaim ma'dud in shin, sukun. Bang babae. Sababin hati sin sukunin ni humput. So yung babae mahumput. Sambil hanahu, hinduan da kita sinamoy babae, so siya mahumput. Naam, bukum biasin usog na fatha haraka, maghibal. In juzul awal, takhaluf. Tamam? Amoy ni mahal ka, dahil hang putag isa. Pakasyaman tagsiyam, in sumuno kanya mufrad, mansub. 11 taliban, wa 14 talibatan. Nalong singguro kayo mo, masya Allah, magnanahuin ini. Maingat. Mauno ba ini? Malingbod. Impangadyan hatungod sin adad wal ma'dud. Immahal ka dahin dun, ingaton niyo sadya. Dumatong intamiz adad, bang siya dahin hang putag isa pakasyaman tagsiyam. Pag-abot niya pahanggatos, pahangibo, palaksa, pakataan, injumato kanya mufradda, majrur. Mufrad, majrur. Lang mo ra'aytu mi'ata taliban atawa talibin. Talibin. Kandaon din na Facebook, guru rakula. Nalong niya jaa alfu, unawad to. Alfu junudin. Nako kimudan. Alfu no, subay. Jundin. Tamam? Ben, dahinang niya alfu junudan to eh. Napiag-check na si mga magnanaho. Naam. Long niya kullu amin o kullu ano tadto ala kullin samaray sunta daing hambuk paruwain hukuman tawafuk daing hatu pasiyam pahangpu takhaluf pag-ubos in mumayyaz in tamyiz niya mufrad jama' majrur dain ha hangpu tag isa pakasyaman tagsiyam mufrad mansub daing hanggatos pahangibo pamudha'afatuhuma mudha'afat nila pila subay uno mufrad majrur. Naam, mufrad majrur. Check in man kasi. Amin wa arba'a asra talibatan in juzul awwal ya nagmukhalaf. Mukhalaf pasel upat. O sin juzul thani muwafaq siya. Muwafaq basta hang po muwafaq ka bang usog wayron ta bang babae butangan mo ta marbuta. Pag usim baris sin shin depende bang babae sukuna bang usog fatha. Tamam? Bang sa makabilang po. Mangang po na siya. Na. Ba't ko rin masaha? 10 iban sin 10. Tamam? Na. Reviewhan yung man. Idan, magdatong intamiz. Magbalik kita niyo. Patamizul malfud. Puas sin adad. Sa adad pila? 11 pa 99. Tamam? Toy. Sumuno, mari kita pa miqdar. Miqdar, tupungan. Inhatisin tupungan din di. Miqdar, amuin, miqdar mundabit. Amuin aun nabasal kwan. Biya tupungan. Kaya nga tan nasal bang pila in grams niya ka, tawa in kilohan niya. Miqdar in pagtag. Biya simbiya di, insa. Insa. Pila insa ang kakantang. Pila pansingin ang kakantang.
Pilamud, inang kakantang. Dua punga. Pilamud, inang kakantang. Arba'atu amdad, inhang kamud, bihan, ang kapansing. Upat pansing, gumawa siya hambuksa. Tabiho. Impagtag sin tupungan, estimated na to, jari na magkapinda, miqdar. Biada sin mga kail, mga kail ini, mga tupungan na, in sa' yawn, hangka kuwan, hangka kantang. In irdab, tupungan sin mga nakauna, wayron na jaman bihaon. In qadah, biada gubaso rakula. Wayron na kato, in paingkato, no taingkato. Lang niya kantang, pansing, angka, Muno tayong mga kaiwananan. Puno yung pagbubutangan bukas na kula tag na nakauna. Hangka... Antip. Oh no? Antip. Antip ang pamimbiya na kula. Bugsok. Bugsok. Ang palang ni hangka... Naro kayo yung mga ambong niya, yung mga indakinis na ba? Naon saan ka to sa pagkalupahan ta na. Oo. Pagkalupahan ta na. Na mga ambong, mga... Bauyot ninda kinis na alwazan in wazan isang mga timbangan kilohan may mga ton hangibo kilogram in mga gram in qintar in ritl ang usalo na mga liters ya una mga uqiya in uqiya yan ons mga anggalis nalong mo ishtaraytu sa'an nakawiya ko ang kagantang gantang uno bukas tirigo ataw uno lang mo kamhan tamyiz di matong siya puasin miqdar kail wazan ishtaraytu ritlan nakabiya ko ang kaliter uno zubda in zubda niya mo in uno ba in kuan butter zubda basta siya dumatong puasin mga tupungan misaha ini sukuran isab biasang biyad diin in faddan ini inday bang pinan faddan in kato biyaon yarda ang kayard pila wala miabot ang metro 90 meters da na in kilometer pila nang ka kilometer pila hangibo meter tamam in miles pila 1.6 kilometer equivalent pila 1 mile ang kana malagbo in mile deng ha kilometer na inikatan misaha bang dumatong in ism nakira puasin mga misaha hinangatamiz long mo zara'tu nagtanom ako faddanan hangka faddan hindi bang pilawan faddan ini nagtanom ako hangka faddan uno bukas tinapay ato uno full in full mo imbiya dagbus uno ay pagtagyan ha kuan biya full ba min unutan wala hindi ka to Arab narika to bukas alang mo zara'tu faddanan ruzzan nagtanom ako hangka faddan pay na in puasin mo in misaha lang mo uno na tamyiz mufrad okay na ini ba'da al-adad wa ba'da al-miqdar aun yan isab ma yushbihul miqdar biya siya tupungan sa bukon siya tupungan inhatisin bukon siya tupungan biya siya umagyad patupungan amuin tupungan siya sa wayron bukon siya fix manjari siya tiyo manjari tumaod pareng hadto mesin biad diin kub baso aun baso sibi aun dakula nam aun sarang ina pagluluunan aun pagluluunan sibi aun pagluluunan dakula bang dakula na mabugat tamam aun wi'a in wi'a ina mura sa pagluluunan aun mithqal aun dharra waznu hajar bugat batu milul ard biasin mo in hangka hangkop lang ni hangka linghop dunya linghop gumi na depende bukon siya yan fix bukon siya mga kilometer kay ngatan mo na magtoy 1,000 meter equivalent 1 kilometer tamam nalong mo sharibtu nakainom ako kuban hangka baso uno alak sukal gula unin na inom mo sharibtu kuban asiran juice unin i'rab sinamo in asiran tamyiz
منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. انتهى. اشتريت إناء أنو إناء رزا أو إناء قمحا أو إناء depende na kayo mo. Basta take note bang kung maghinang tamyiz hinangon mo siya nakira in ism nakira mansub. Nakira mansub mufrad siya always mufrad. انتهينا من هذا. ubos na. Unuin inig ta bukon masawa amuin lapal before niya. Hindi inig ten lapal amuin bukon masawa ha umbul. Ini bukon masawa ha tupungan, inya on bukon masawa ha biya dagbos tupungan.